Daġġar, illu mhux naħar tax-xahar, dak qed tilqanijiet. Neħi l-ġaketta. Daġġar għamela. Poġġi bil-qiegħda. Kollox sewi. Naħseb aħjar nistaqsi lilek jekk hux int kollox sew. U jien mhux dejjem nieħu gost bik meta terġa' tiġi lura d-dar. Tgħidla qalbi l-istejt li xi lista ta' xogħol irid tagħmel id-dar u biex ma noqgħodx ingerger qed tilqani hekk. Ma kemm insuspettus. Ħalamlu sena oħra miż-żewġin u inti. Batili bil-posta. Lessa b'email jibatu ilek, isma' fuq kollox int qed tħossok sew. Insomma. Għax ġralek ma tiflaħx. Le, niflaħ mhux ma niflaħx imma qatt naħseb ftit. Mela kellek x'tagħmel kont qiegħda taħseb u wejja li ċajta kont qiegħed kont se tgħidli. Wasalt tal-konklużjoni li meta joħroġ xi ħadd minna d-dar hekk qisu ma ħareġ ħadd. Jiġifieri xi tittajt? Jiġifieri meta toħroġ inti għax-xogħol tiftaħ il-bib tagħlaq u daqshekk u l-istess nagħmel jien. Ma stanna ftit qed tippretendi. Li tal-inqas inselmu lil xulxin. Bħal meta konna żgħar ngħidu bezzjoni lil xulxin kif konna ngħidu lill-ġenituri tagħna. Għaliex m'għandniex nagħmlu hekk aħna wkoll. Jiġifieri ngħidu bezzjoni lil xulxin? U b'daqshekk jew ngħidu l-ġurnata tajba lil xulxin jew il-paċi miegħek. Sox differenza sa tagħti dawn mhux kollha ċeremonji żejda. Le, ċeremonji żejda billi joħroġ xi ħadd bil-barka tal-ieħor x'fiha b'daqshekk. U nkunu qed nuru l-imħabba b'daqshekk ukoll. U se dawn mhux kollha merijiet. Merijiet sabiħ, x'hemm ħażin billi nbirku lil xulxin. U ħaġa oħra, min jaf kemm hawn min joħroġ mid-dar u ma jerġax lura qawwi u sħiħ. Affarijiet li jiġru dawn fil-ħajja u aħna maħni speċjali. Mill-Evanġelu ta' San Luqa. Ġesu qalilhom hekk kien miktub li l-Messija jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema għal maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lil ġnus kollha ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta' dan. U jiena araw nibgħat fuqkom lil dak li wieħed missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Imbagħad ħadhom saħdejn Betanja u rafa' jdejh u berikhom. U ġara li huwa jberikhom infiret minnhom u kien meħud fis-sema. Huma nxteħtu fl-art jagħtuh qima u mimlin b'ferħ kbir reġgħu lura lejn Ġerusalemm u qagħdu l-ħin kollu fit-tempju ibirku lil Alla. Qabel ma Ġesu nfiret mid-dixxipli tiegħu biex imur għand il-missier minn fejn kien ġie, iltaqa' magħhom id-dixxipli u sellmilhom. It-tislima ta' Ġesu kienet tfisser l-impenn ġdid li huwa qed jagħti lid-dixxipli tiegħu. Jiġifieri li huma li jemmnu fih jeħtieġ li jkomplu dak li beda u wettaqu bil-ħajja tiegħu, bil-mewt redentriċi tiegħu u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet. Dina kienet tfisser it-tislima impenn ġdid. U għalhekk Lora kellha raġun tajt lil Filip illi bħala miż-żewġin aħna kieku filgħodu qabel ninfirdu biex immorru għall-ħidma tagħna nsellmu lil xulxin inkunu qed nagħmlu tajjeb. Għaliex it-tislima tagħna tkun rikonoxximent illi l-ħidma tal-ġurnata tagħna hija ħidma xierqa għal ġid ta' kulħadd. Aħna bħala nsara għandna dan l-impenn. Aħna bħala nsara rridu naħdmu mhux biss biex naqalgħu il-ħobżna ta' kuljum u anke biex inkomplu niżviluppaw il-personalità tagħna permezz tax-xogħol, imma rridu naħdmu wkoll fil-għalqa tal-mulej. Aħna rridu nkunu il-ħabbara tal-bxara it-tajba bħala dixxipli tal-mulej Ġesu illi tela s-sema u ħalla din il-missjoni fidejna. U dana ma rridux ħafna biex nagħmluh, imma nistgħu nagħmluh il-ħin kollu. Nistgħu nagħmluh fid-dar fejn aħna obbligati speċjalment bħala ġenituri insara illi bl-imħabba li nuru lil xulxin inkunu qed nuru kemm Alla iħobb u kemm jagħmel ġid magħna
u hekk inkunu qed inwasslu l-bxara tajba lil xulxin u lil uliedna. Inkunu nistgħu nagħmluh fuq il-post tax-xogħol. Kemm jiswa kieku jiena fuq il-post tax-xogħol inwassal b'mod l-iktar naturali u sempliċi kelma ta' tama u ta' kuraġġ, speċjalment lil dawk li jkunu għaddejjin minn mument daqsxejn diffiċli. Ma ninsewx illi il-kelma talla hija faraġġ, hija kuraġġ, hija tama. Ġesu Kristu hu pożittiv. Anka l-ikraħ jipprova jibdlu f'sabiħ. Jekk aħna nieħdu dina l-attitudni pożittiva li rieti waslinna Ġesu u li tagħna l-impenna liha wara il-qawmin tiegħu meta ġie biex jitla s-sema, aħna nkunu tassew disċipli tiegħu. Ejjew kull fejn inkunu, nuru tbissima, nagħmlu kuraġġ il kulħadd u b'kelma ħelwa u ta' faraġġ inkunu qed nibnu lil min niltaqgħu miegħu biex fil-mulej Ġesu jara l-bxara tajba, jara li għalih hemm tama u jkompli miex il-qudiem. Ozzo il-fidi u il-valuri li takom l-Apostlu misirkom San Paul. Continue to explore the richness and depth of Paul's gift to you, and be sure to hand it on not only to your children, but also as you encounter today. No visitor to Malta could fail but be impressed by the devotion of your people, the vibrant faith manifested in your feast celebrations, the beauty of your churches and shrines. But that gift needs to be shared with others. It needs to be articulated. As Moses taught the people of Israel, the words of the Lord shall be upon your heart, and you shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down and when you rise. This was well understood by Malta's first canonized saint, Don George Breaker. His tireless work of catechesis, inspiring young and old with a love for Christian doctrine and a deep devotion to the incarnate Word of God, set an example that I urge you to maintain. Remember that the exchange of goods between these islands and the world outside is a two-way process. What you receive, evaluate with care, and what you have, that is of value, be sure to share with others.